America Noor TV channel. Anda mandune chang kos nyamle anong roi na gwasame. Ken yaman wala shanka jandang raw de diok. Kapai badak ron kina dang raw di jandang raw di diok. Jo banling kejan gwasame. Bantin kon lat ka rodi and Raiwika South Sudan bana killing. Kenyam bana racha ka kwi Dr. Riek Macha take information mugor liang mede nywaka yene dialo kondi liang ka roi no gwasame. Bantin diala kone lat ka rodian ano bana killing ka go badana chalat keja ko ngai content kon lat ka rodian go tandian gor ken liang ka ta dana wo South Sudan wi keja kon dia lip kono de Dr. Macha de jelun kie deja kamra retigian gwadadan en chaji yenten riuna antuk wan ngai kon madan le rode gor kon longo de Dr. Macha deja zelun dundo kie ma yadi ngode de larno bum vide kie kana jana no dam shirna mo de jalat but right now any information about kula linkele mi shalat gwasame raja shalat gwasame report no sha gwar na chalat de wa gorki me yadi gore jen go dere netin kontil SPLA IG ki SPLA in government they can ku Dr. Machar ko de ka ora ke Dr. Machar according to manana shalat gwasame gorno benyo ga yekel wa gurge je en wo de kan convince ki de ka ora ke je ka do badana dere barar ke je ki do badana de je release ke je en man chalaren wo chika chalarke ki na many information militaire misha kamrar mukwal gurno de jeling kakam kume SPLA ajirar ka do dan chi right ke je ke kirma yadit ko de kan Dr. Machar de kan o convince ka do dan de jamalo in ke je re wiki juba ko ngai konti dial kon lat ko rodian ka jo chalat gwasame chalat no manan de kan o la de Dr. Machar de je dilun de jalon anjan kadara tere duare lo chede brar ki chede jam mi chaje lu nyalo chaje release ka re duare ko ngai kono gwadan chaje yente re duare so dere te laran winigen alo telam dien medera lat mi chenok en rieda mo chenok no jen balara mi mo beri men dor manana chaje yenten awa de jalon amar dien gwazame gurge jen wonene en Dr. Machar mugor jeno ba jelun awa barar yen baja kwany ka gwade no rammo baja kwany jaram dana bilet ka kwi malka ron kin dangre dual badage dana e cha tan la 2018 peace agreement no mo dera go ba ka do dan kene gwi ke je re kuma ka kirma yadit mishit kana me en wo bi Dr. Machar barar dien baje kwany ki baje nominate sorry Baradian beje nominate are kumaka Ramadan and biya successor ki Ramadan biya right kwide alo chi jan be braje pointe be right ne rada dien ka gwada Dr. Machar namo wa kel mude kan olade ko de 2018 peace agreement de jawri aleka ki dara wonyam namo kel diodien mardian cha nyomulat ka gwasa me wajen deje dong deje no dara ko inquiry dara je dara tin chet ka chong chere ngai konel no de Dr. Machar dara ro chung la kwer re wika so Sudan ban ngai kon diala no lokir me yadi de ko kir dwala ke Dr. Machar jem nen yen tema la election la ya extend ka nyong mi election je tek ba Dr. Machar ba je peno dong de Dr. Machar dara participate jem nen yen ma ba do ba je course re which namo ba la kurmiti and then by election by the postpone kumulat kona me wane to continue delegation kene de kono dong de kwany lo de right ke Dr. Machar ne talk nuari de kon ga cholo no shirkan kan nuari konti la dit nuari ano ka kanetin content ka IG ken government SPLA ma jitin content ke kel mi yadit kanete content dong cha gujino de kan right ke Dr. Machar so melat kon magwasa me ne de kon cha kwen ke tin chalat gwas me no de we right ke Dr. Machar ramanyam awa vice president Taban Dengai ngai kono ko gwase dan me cha je kwen kin mi jadi cha jugno jin wo right ni ke ko de United State chu jen chu kon me dan cha lat ke kwide chu kon ke me cha lat ke television
charai kanas de we janen winimi no me chikan lat cha tijeno ngum yan ke Dr. Machar so me chalar jene chela do wona ne Riek Machar a human chit keneri kokien ngum cha de yen keje eno cha Dr. Machar cha je yen cha yen mal so chi kon state me mo chana jenen kondial an mi chit kana money so de kondial te ngai ramanya mano de men cha kwan ki men dong we keno dewo ke team da na cha kwan bore ke Dr. Machar ramanya vice president taban de ngai ramaro de honorable Simon Kunpoch cha kwan ka do bana cha gwi keje these are people that cha propose ni ka jawda na cha lat keje and 18 kono dong hen medan le rode honorable Simon Kunpoch ramade kan di consular delegation de ka ro ke Dr. Machar ramadio dien honorable James Osmai cha kwan lo ki gweje no kan di kon dong de ro ke Riek Machar ko dong di Riek Machar de keling ngwan dien honorable Michael Cheng Jiek Michael Cheng Jiek ki Cheng Jiek so ram ken michala do cha kwan ram di dien honorable Tut Galwak so ram bo wa der reken Dr. Machar no ram bakalien honorable Dr. John Gayua ram me waram dong cha kwan ram baro dien honorable Dr. Guy Cook waram mo bo ram dong mi ken no de kwan bone ram badek dien honorable James Kogre ken ne dang badek ti chikiti ngai kon no ken de kolar no cher kan wari ken dia kakanati did very powerful people which ka South Sudan katiken ke influence so ne de ti ko kan ke did we ge no kan de kan Dr. Machar de kan influence katin ko na chalat gwasame so what do you think mishit kan me mishalin gwasame no information mishala no de kan ne ti de kan ka jak no Riek Machar with condition de je dilun badjen remain as simply ordinary citizen ka joran chalat ke je but today we ke juba ala ordinary citizen battle power ke nyok gen point bo gorge jeno jen be nomne rada dien maburai ka kwire ke dung 2018 peace agreement dan latke of course ngai koram dan en te tinata e parkol jaram da lay tim chairman ngai kone en parkol ci kon jor chana lingane jenete gwada mo ko ti Dr. Machar tere ti jen mi ci Dr. Machar ci barar and then their position mo dere je nyoko metobeje of course ne di wanti gen gujeno na me set up ci talk ko yos ke je kir bi jen wo men lede ke liu ta ganis Riek Machar jen bu ke natanelu yere tam ku ina nen rajanisha even today she natanelu yet wo live video ka social media ta right ka ku kuma spele ayo in general men yam cha kan gurno dongba right ka ku de longore jen wo de video de je make karwa de kamana inshallah natanelu yet bo lu njok ke je but be la metod men cha lara long jen kuma spele ayo chi dung no rekodien kuma spela yo edung ne dial te jang te ji ko traten amen tu wan bana roitin ka ta dan te ka kana bon dan shal kanas ku jimi amlat kono gwase me ta dan an cha te cha de nunga je ano bane tin kon tin las pele aji ano ba ka jako bu ko ku Dr. Machar ken wenamo bi ka Riek Machar bu kana roi ka je ka do ba dan dong de je luin ka je ka cha luin lora bang luin ka je ku condition mi cha kam ano remain ala ordinary citizen ken wo barara dien ba jakwan mi biara madan en bu right ke gen 2018 peace agreement dan ngai kono min chal ke revitalize peace agreement so much ken me akel madong de yen link leak information ke ran mishalat ala jo me de kon dia te kan ngiten chana ben ka man dien gwasa me lero dien dong de ko right in qui presidential envoy and fai kwan presidential envoy on a special program nyakir mayadit inchalka adut self akir mayadit ana adut no changaje no chaje lat kwerka kacha komde chajeke ala envoy arami momela messenger cha kwa nyala messenger ke kui gwan ko jena nya kir mayadit and position dana cha kame ala presidential envoy ki senior presidential envoy wa position me cha kon kam bol mene ka gwase dan so cheremi kam gani je nyok ki cha kame gwan men cha kula lat gwase me men cha lat en point de nya mane no cha rajen wona ne ajana betin di alten kontin la gap no ray which ka so Sudan tin kon kan fulfill an 18 yam manogwan ajana bekalat adio je ci kon joling wuri shalka ten wega ten te ka jomo chalat ka kwi adut te ka te kon me god pan ka je gwaze dan e kwa nke adut kirma yadi tin ala kuar ki presidential envoy ke special program dan en ngai kone me chalat che wene ne so go gwa lunga no cha adut cha je
ajana do the Ramadan la honor of the cows no mo che reaction mi di che jeno ka video dana che la che o che jandan loda ate mo che kulan mo goro no biya ngai gwase me ka jen video dana che explain tin ate ka jom che lat gwase mon che la do ne a gentleman loda shalu no en South Sudan roaje family don't care ma yadit che jandan loda do no ka culture jani la ja lar ke one mi yang mi cham ka jelun a chang bana bika benan wena mo bika luñ bika bugo no de kan ya ke de kan na ka luñ cham yang mi chi na to mi chi kan jiwo ko ton so chi kan rodian latin lo de kan yang de kan gang mene mi ma luñ ba choro de bar ba ngaji no ne de to chi kan ngane chi ka ji yang Ramadan la gwan yang waje la ten yam ka kwere la lenyo kwere ne entin ko ken content simply normal ten goro just they come for rescue chi odong ke ne tin content la ona so mi chi gwan yang mi che benon gwa mo and then bulu ngaje le la to no ramo mo ajen gwan yang so bulu bo be ngaje le en kor mo balari anona so to question kula ona ne en lu nya mo nga mi chi nyame cha kwara man en la honor of the cow so ngay na how it goes me la je narrative mo me tedi de ye gujide me la je no ichi gwan ho ko ko ben ke ji gwan yang ko ben changa culture janabo na mo lot no la tedi ala content rewi ka so Sudan ke nyin selba ke me yadit kana jidware jan lot kana no so me guyena me gwen je no chi nyame ko ben ko bangulel bene di ala koken be ko tagra de kon chulara no allo nyamo mo goro cham yang de kule la bulmil de kule la tavan de ngai de le la nyandeng de le la chigi chal ke la gu kie reg macha so no mon bonne qui con narrative dan chelat ke je ko mi chelat ke social media ke je nyoko be explain bonne chelat no nyam chal ke dud self care dab je ke spele ke be ke spele bonne ke jen che struggle of course dud che te gwen te ngwan ke jodan en cha link je jen che te bom men yiting ngai kon la tok ken ko gwandi en te ke struggle of course de ne te kel ke kin yadi da ma no che struggle ko che gwandi struggle a part of the struggle la to but che gwa ko de randera wada de je kwan ala ko re je na kwala chol che kin yadi che mutual ke nepotism che je course alo ram mo kwan ne wada bi kwan nim la ko kam na me wa che gwa shi chuon ko de ran wada de je kwan la ngu ala ko but chi find adu che ko lo right gwas men wona a gentleman take a gap ke take ring mu cha la nawal either a gwan ki ga ne te nyam a janaba ja correct a janaba government ba je breach okay envoy adut align plan to breach gap between government and citizen a janaba cha citizen cha ga chen je kala ma je kana a janaba no ba je correct a jodan an cha la da adu na money cha jom cha jalat ko adut ko jana cha ja kwanya tama a janaba ba prioritize along a jana service chit education health tourism can hospitality sector jala no bakken god diality ten content we can go we jagre we ka so dan bakare aleka so jo me jo mi chalat en adut find so na me dere gwa en go de yen link ka do dan en de yen link je man dien gwazmen gor dong de nyoko min nyuaga yekel ka jen special report me ban right ke qui finance ngai kone la finance re which ka juba chi men ngai kon note ne to wanti cha wuch no ka gwate dan ane to cha ka wuch ka wuch ka wa ken chi ka let chicken gale so that's why chi ki radian je nyo mu kwanya je ko dong dere economy dere alaka but what I can say is this okay kwatum ni opinion de ka ki economic ala economic do dan ko ngwane ko ka utilize ka jere which when me take a core many foreign economic don't point be jack ala price money commodities be price then bawonial ke ko dana kwak bawonial so and gwada mo si market ti de dictate kati we take riak abilar no ba market be jere ala no ala market kwaje dictate international community me chagu je no do run ke we don't take a core so ba do run mo ba je dilia ba you ba exchange rate ba ja kamnial jem ne ni dollar tam pagi ga yotu ngwan ngore we ka sos dan cherami kwala panis ne ne content ray which jogo ne joje ne wona ne yena ko kweruna mo daga we dun roale ke je woje je and then ba economic dun ba je kule riale ka
but it seems like chere kone la when get don't they can country they can economy they can stabilize no che demoto when me take a kore and economy like jega sha no la dollar rate bo woni al chere ngai kono no South Sudanese pound cha cham long a dollar ke jan gwasa mene $100 point take euro one long ki $1 karwade so en ramadan ko la kwany gwad me gwi jen wo jen dere economy dere je stabilize mo ngai kono no che de men ko madon ban buto gene ki mo we mal we jen no ka mal be bere we ka South Sudan e masano economic banyo stable but for now chi economy che be stable one mo chuina liuna kan wo ramadan ko la kwar chene te ko kien che gwi no dong de ke tegde so tal do the country this economy there is stable kaja need content dem Canadian content ka kwar till a ministry chuji which kram struggle we go down within chama maradu chama yeliku whatever mi je on the way bio cham while million of people could suffer ka 2 million people take a reach by the way ke IDPs rai wiki juba ne da toba shush ka long ka outside bo nyong na ka mishu na jena kwala gorno me sha peace aje implement de mal derben adi economy dere nyok mu ko drop nyok so jo mene mu gorno de nyok yekel ane bana nyok jeka la dodien ko gor kono bu korwanji tv kon kaling de jogno jinme jirama jidit ko gorno bi subscribe ka Nuer TV channel ko mete ka update mishi ben basho mala shubekeji chuje paru bon wojin bichar bu ja to bu gwasma ko mete mishi baraj basho mala shubekeji ka pet gorno bi nyok